Dobar dan, ja sam Makiko. Danas ću spremiti tofu pljeskavicu. Materijal: mešano mreveno meso, tofu, luk, jaje, prezra, miso, so i biber, kečap. Sitno iseckajte luk, propružite. Properite tofu i isečite komado od 150 grama. Stavite u plastičnu vreću i okragijom usitnite. Promešajte zajedno mreveno meso, tofu, jaje, so, biber, miso, dodajte luk i promešajte. Napravite 4 ovalne pljeskavice. Propružite 2 do 3 minuta. Okrenite, stavite pokropac i propružite 7 minuta. Tofu pljeskavica je lagani obrok u poređenju sa klasičnom pljeskavicom. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.